Motivation vibes in kusasewuye futhi Mduduzi Shabangu. Thank you once again ukuthi uchoose le channel. Namhlanje nje ngiza ne question. My question is uyocasha kuphi? Kukuphi la uzocasha khona? Kukuphi la uzobalekela khona? Makwenziwane, makunempini Mduduzi, mangabe kunani? Lalela yabona zofika izikhathi zama crisis, zofika izikhathi la khona kufanele ukuthi omunye nomunye makazimele. Ziyeza lezo ikhathi lezo ayengiqoqele nje siphila njengamanje esikhathini la khona anything is possible. Kungenzakala noma ngabe yini. For example nje sasingakaze sacabanga ukuthi so thina kule age yethu siphila kuba ne-COVID, but yafika i-COVID and yayenza ivurvayi ngenye indlela ebesinga-expectanga ngayo futhi ebesingayilindelanga. So anything is possible. Ngizoyiqala la indaba yami. Ake sithi abanikazi bomsebenzi decide ukuthatha umsebenzi wabo, bahambe nemsebenzi wabo. Ake sithi mhlambe bangawuthathi umsebenzi, but since siphila kulesikhathi lesi soma 4IR 5IR, cabanga nje uma ngabe sesikuleso sikhathi leso whereby ama companies agcine se decide ukuthi a reduce inumber yabasebenzi because ba introduce ama robot nama computer azokwenza umsebenzi a replace inumber ethile yabasebenzi. Ake sithi kufika lezo ikhathi lezo uphelelwa umsebenzi, uzocasha kuphi? That's my question. Uyocasha kuphi? Uyocasha ku government? Yobalekela ulindi grant ka government, or maybe ucomplain ku government, or maybe strike lo government ukuthi siyahlupheka khona manje siphelelwe imisebenzi khona manje ama companies ahambile sesiyahlupheka. Uyocasha kuphi? Yobalekela kuphi? By the way, kumele ngempela ngabe sikhala ku government na, noma kumele ngabe thina sizibheka thina ukuthi thina simesaphe kuphi? I understand indaba yokuthi iningi lethu ukuthi besingazi ukuthi we can do things. Iningi lethu ukuthi besingazi ukuthi we are capable of doing bigger things, and iziphi izinto ezinkulu azikho ekudeni. Like akuzona izinto okufanele sezilande kude. Lezi zinto ezinkulu esingazenza, esicapable ukuthi singazenza, zingaphakathi, zila komunye nomunye ngaphakathi, zi-built in, sizavele siziphethe kanje. The only problem is one, ukuthi siziphethe. Mase kumele ngabe siyazideliver, sisaba ukuzideliver. Asina ifaith ukuzideliver. That's why each and every time ihlala sizibambile, uhlezi usho ukuthi yazi mangenza into ethile, but ugcina ungayenzanga. So my question is, ubani ofanele ngabe samblame? Kumele ngabe siblame ugovernment lapho ngoba ikhona lento iphathisiwe lento le ingaphakathi kwena lento. Ake ngikwenzele nje example ngikulandele one person eBhayibhelini, uNoah naye wayephathisiwe something, and le ayephathisiwe kwakuwukuthi makakhe umkhumbi because kwakuza isikhathi sobunzima sikazamcolo la khona wonke umuntu uzobhubha ongenawo umkhumbi. Then uNoah wa decide ukuthi yazini mina nyawakho umkhumbi, bheka abantu bamenzani, bamhleka, waba inhlekisa because uzamcolo ufikanga like the very same year the time akumkhumbi, kwathatha some couple years kwaba sengazathi lento adenza vele bekuyinto njengekho. Kunini lokho asitshela ukuthi uzamcolo kodwa bheka iminyaka lokho yahamba up until wafika uzamcolo. Then uNoah wabalekela emkhunjini. Lalela ke asisekho thina kozamcolo, asisekho futhi endabeni zokwakha imikhumbi, but sinesikhathi sokwakha imikhumbi yethu yesikhathi samanje la khona mina or thina nemindeni yethu kufanele ngabe sibalekela khona. La khona kumele ngabe asiblame omunye umuntu, but siziblame thina ukuthi izinto ezazikhona zifakwe ngaphakathi
thina sazi neglecta sachoose izinto eziza nabantu and lezi izinto eziza nabantu zinabanikazi bazo anytime bangazithatha and they can do anything ngoba vele izinto zabo sebefuna nje ukuthi sesifuna ukuhamba bayovele bahambe mabefuna ukuthi siyakhatha manje bayovele bakhathe because vele ezabo hayi ngoba benezabo bona thina singenazo ezethu nathi sinazo ezethu. The problem ukuthi asizange si-equipped like abazange bas-equip ezikoleni basenze sibe aware ukuthi nathi sinezinto zethu nathi siphathisiwe nathi we can do things singadependi kwabanye abantu singadependi ku-government nathi we can singakhe yethu imikhumbi your business ngaba umkhumbi wakho whatever idea onayo iphenduka ibe umkhumbi wakho owakhayo ukuthi mase kufika izikhathi zobunzima zozamcolo zendlala zokuphelelwa emsebenzi wena ugijima uyobalekela emsebenzini owazi createela wona and kungasizakala wena kuphela kodwa kusizakale even nomndeni wakho ngoba vele once wenza something khona nabantu okufanele ba benefit kuleyo nto leyo. So my question ukuthi uzobalekela kuphi uyocasha kuphi ake sithi nje sekufika this thing yokuthi kufanele silinde like ngisebenze ngize ngifike ku 65 years mase ngifike ku 65 years enjoy ukuhlala ekhaya mina ngiyiphasisa. What if you're up to 90 years 90 mhlambe up to 80 cabanga from 65 to 80 years yonke when yobuhlele nje udla umndende kuphela ulinde nje ukuthi ufanini I think usuku urobhekile kumele noma ngathi emsebenzini uyaretire thatha ipackage yakho uhambe then bese ubalekele emkhunjini wakho owazakhela wona the time usenamandla wokwakha then uhambe uziqhubela umkhumbi wakho uqhubela umkhumbi wakho ungalindanga ukufa vele ukufa kuyofika at any time but usebenze lo mkhumbi wakho kusizakala even nabantu abaningi. That's why thina ndle emnyama sihlupheka kangaka abazange basitshele lezi indaba lezi thina basitshela nje ukuthi hamba esikolweni uhambe uyosebenza after 65 years uretire ulinde ukufa done siphila leyo mpilo leyo. No, lempilo must come to an end. Kufanele manje sibe nendawo esibalekela kuzona kufanele singadependi ebantwini singadependi kugovernment singadependi kubelungu ungadependi kumuntu kufanele sizifunde ukuzimela kufanele sibhekane nama challenges ngiyazi lento engikhulumayo i-challenges omunye umuntu yami-challenger ukuthi lento engifuna ukuyiqala ngiyoyiqala ngani ngiyoyiqala kuphi iyophumelela or ngeke iziphumelele but mina ngiyakuchallenger ukuthi njengoba ufuna ukuyiqala it means ikhona ingaphakathi kwena amathuluzi okuyiqala whatsoever idingayo nayo futhi khona ingaphakathi kwena search uzowathola ama-answers and ukuphumelela kwayo is guaranteed na kanjani uyophumelela whether kuyothatha isikhathi noma kuyoshesha but ukuphumelela kwayo it is so guaranteed. Ngithi mina sibe ney'ndawo esibalekela kuzona asibe ney'ndawo esiyocasha kuzona ngey'khathi zobunzima khona singeke sidepende emntwini ngoba once wadependa ku-government udependa kumuntu-ke manje ozokuvuruvaya umathanda wakhe ngoba uyakubona vele usudepende kuyena lokhu sekufana nokuba ne-boyfriend very abusive izoku-abuser futhi iyakwazi ukuthi vele ngekwenze lutho udepende kuyona udla yona yazini nyala asibe ney'ndawo esizobalekela kuzona sibe ney'ndawo esizocasha kuzona and lezo y'ndawo lezo ilezo kufanele siyiqale lezi zinto kufanele siyiqale sizenze. Ama-generations alandelayo kumele abe nomqondo wokuthi we are doing things for ourselves. Angingabe mude kakhulu so iqhuba le ndaba each and every Mondays is Motivation Vibes in ku YouTube tshele nabanye. Igama lami ngumduduzi Shabangu, Motivation Vibes in.